Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back. Guys, di suatu malam waktu kita tengah tidur, tiba-tiba kita terjaga sebab kita lapar. Lapar tengah malam ni tak best tau. Sebab kita akan susah balik nak tidur. So guys, welcome dalam game Egg Fried Rice. Okay guys, so benda first yang korang nampak dekat main menu adalah nasi goreng telur. Nasi goreng telur mata, nasi goreng kampung, nasi goreng telur mata. So guys, disebabkan main menu dia sound terlalu kuat dan saya tak rasa saya perlu slowkan sound dia, so kita terus play dulu. Okay, so kita masuk dalam game supaya kita tak dengar sound dia yang terlalu kuat dekat main menu tu. Okay, so it's no good. Ni tak bagus. Okay, so kita, wow. Okay, ni betul lah kita terjaga tengah malam guys. I'm far too hungry. Kita lapar sangat-sangat. So, kita tak boleh tidur. But I better see what I've got to eat. Okay, so kita akan tengok apa yang kita boleh makan. So, betul lah guys. Kita kalau lapar, memang susah sikit kita tidur. Okay, so lalu tu kita buka sensitivity. Kita naikkan sikit. Kalau 50 mungkin, okay, biarkan dia. Oh, laju sangat. Okay, fine. Turun sikit lagi. Okay. Untuk keselesaan. Okay, so ini bilik kita. Bed. Look for food. Kalau kita, oh, ingat kau boleh tidur. Mana tahu ada ending. Sebab katanya game ni ada multiple ending. Multiple ending guys. Okay, so, oh, boleh lah. Kita try to sleep. Kita tengok jadi apa. Oh, ending. Okay. Sleepless night. You try to sleep without eating but just toast and turn on night, unable to settle. The next day you perform poorly at work due to the lack of sleep and your boss fired you. You fell into a depressed slump, causing your friends and family to tire of your now constant ringing. One by one they stop contacting you. You should have eaten some egg fried rice. Okay, so kita cuba untuk tidur tapi kita pusing sana pusing sini, kita tak boleh tidur. Dan keesokan harinya kita tak boleh perform dekat kerja disebab kita tak cukup tidur dan bos kita pecat kita. So kita pun jatuh ke dalam depression. Jadi kita punya kawan dan family pun dah penat dan diorang pun stop contact kita. Dan kita sepatutnya makan egg fried rice. Okay, kita back to game. Kita play lagi sekali. Okay, so kita cari endingnya betul Marilah. Okay, kita boleh skip so kita tahu. I'm far too hungry. I'm never going to sleep. I better see what I've got to eat. Okay, so kali ni kita jangan tidur balik. Kita, wow, boleh buka lampu. Okay, so open. Oh, dia betul-betul macam ni phone call. Buat apa? Oh, tak payah. Okay, boleh buka lampu. Look for food. Then on switch. Kita cari makanan. Fridge kita empty. Biar betul. Maggi tak ada Maggi. Expired. Makan je lah. Can opener is broken. Takkan nak kena pakai can opener kot. Buka lah pisau ke apa ke. Okay, dah tu empty semua. No, makan je lah. Ni tak nak. Okay, turn off. Okay, look for food. Food tak ada. Dekat dapur tak ada food. So kita nak kena buat apa ni? Weh, astaghfirullahalazim. Wah, tiba-tiba jatuh the Chinese takeaway. That could be tasty. This all sounds so good. It's late though. I shouldn't have much. I think I'll just get some egg fried rice. Darn, they don't deliver. It's only a short drive into town. I'll just go and order in person. Okay, so tiba-tiba muncul satu flyers. So kita buat keputusan kita pergi apa?
pergi order je. Sebab tadi tak buka delivery. So COD tak ada guys, COD. Okay, so kenapa aku tutup semua lampu ni? Oh, dia tidur tadi. Okay, this will help in the dark. Ada flashlight. Okay, okay, so jom. Scary betul cara buka pintu kan. Mana kereta? Mana? Okay, so kita masuk. Wow, boleh radio. Tak payahlah bising. Oh, kita jalan sendiri. Okay, okay guys, kat sini kalau semua akan tengok betapa hebatnya fast. Okay, sekejap, sabar, tenang. Tapi macam tak function je. Okay, sebab nanti kau tak nampak. Sekejap. Nampak kan? Nampak ke? So takut nanti post dia jadi tak berapa nampak. Okay, so weng. Come on lah, fast kot. Okay, kan betul kan kita dekat lane kanan kan? Okay, so kita akan cari dekat kedai. Kita akan cari kedai tu. Nampaknya dah ada bangunan-bangunan. So maybe dah dekat. Katanya tak jauh, katanya lah. So kita carilah. Tapi kenapa setiap game horror perlu Allahu Akbar. Allah, baru nak belagak sikit. Why nah? Tapi kenapa setiap game horror perlu bandar macam ni terlebih. Allah. Sekejap. Loh, boleh buka lampu. Guys, I have one problem. Oh, kau kena ni dulu ke nak buka? Okay. Oh, jap. Okay, lepas tu? Oh, okay. Macam cari mana button nak keluar. Tak boleh keluar pun. Oh, so ni lah. Ni, jap. Thumbnail. Gitu. Okay. Kita jalan tu. Oh, boleh lari. One box. It's a payphone. I need money to call somebody. Never mind. Boleh lari lah guys. So kita masuk. Ni lah kedai dia. Front door open. Hi, selamat datang. Selamat malam. Hello, what can I get you? Apa yang boleh saya dapat? One egg fried rice. Of course. That will be $280. Please. Okay. Oh no, I forgot my money. I will quickly drive back to my home and get it. Is that okay? Yes, that is fine. Your food will take a few minutes to prepare, so it should be ready by the time you come back. Do not take too long, we must close soon. No problem, I will be quick. Allah lah. Oi, mak kau, astagfirullahalazim. Wait nah. Kat sini siapa pula dah? Ni siapa siap? Kejap aku dia kat belakang. Tak, sekarang ni dah tak nak pergi beli makanan. Aku tak reti nak bawa duit ke? La ilaha illallah. QR lah, QR tak boleh QR. Benda boleh QR lah. Sekarang zaman teknologi. Okay, so kita kena mengharungi lagi kegelapan malam. Seolah-olah tiada apa. Nah, aku ni kalau seorang-seorang macam biasalah, kita pun menakut sikit. Menakut sikit lah kalau seorang-seorang macam ni. Tambah lagi hutan. Kalau dekat bandar ke apa, okey lah juga kan malam-malam macam ni. Ini kalau aku kena lalu atas Jabatan Penang seorang-seorang baru healing. Ini kalau tengah-tengah hutan gini, healing ke apa. Okay, so kita dah nampak rupa-rupa kita.
Kita kena parking eloknya. Woi. Ini kalau aku ambil lesen ni fail mat. Okay. Rumah. Sekejap. Find your money. Tutup. Okay, so kita kena cari duit. Kat bilik lah kan? Mana duit? Scary sah aku. Wish. Ya betul dah seorang dia. Mana duit? Duit mana duit? Nah, kau letak mana? Oh ni. Ada a coin inside. Wih, betul-betul. I better get back and pee. Betul-betul macam apa ni? Macam I don't have money but I'm hungry gitu. Okay, so kita kena patah balik pergi dekat kedai tadi. Kita kena mengharungi kembali segala liku-liku perjalanan. Go to the take away. Patah balik lagi, patah balik. Jalan. Oh, woi. Nampak tak? Bukan seorang nampak kan? Bukan saya seorang nampak kan? Kan? Tu lelaki tadi lah dekat take away dekat restoran tadi tu. Oh my god. Aku dah ada bad feeling. Okay. Tiga. Scary. Oh, ada orang. Talk. Hey, I got a favor to ask you, you know. Okay. Berdasarkan warna-warni ni kita tahu dia tengah gitu kan. I need a few pennies for the bus. Friends help each other out, right, friend? Lagilah, ada duit lebih. Thanks, you're a hero. They'll be writing songs about you, friend. Just a head up, some creepy dude went running after your car when you left earlier. He gave me weird vibes, you know. Keep your eyes peeled. So dia cakap ada lelaki aneh. Dah tutup ke? Dia cakap ada lelaki aneh follow kereta kita. Oh, tak tutup lagi. Hi. Is something wrong? Huh? Of course not. I am back with the money. What do you mean? Payment for my egg fried rice, remember? Hey? Kawan awak tak bagi tahu ke? Dia dah bayarkan untuk awak punya nasi goreng telur. Kawan? Ya, laki yang datang tadi dengan awak. Dia dah bayar dan dia cakap dia akan ambil nasi goreng telur straight kepada awak. Dia bukan kawan saya. You let him take my food? Well, yes. He said he told me. Oh dear, I'm sorry. We were about to log out, but I will ask our chef for another egg fried rice. Thank you. That would be great. Wait right here. Okay, so kenapa lelaki tu ambil makanan saya? What a loser. Okay, so lelaki tadi, here you go. Sorry for the mix up. Ada lelaki. That's okay. There's no harm done. Here's your money. Thank you. Don't forget to pick up your egg fried rice before you leave. Good night. Look delicious. Go home. Okay, tak ada. Dia cakap ada lelaki tadi yang datang dengan kita tu. Dia dia ambil makanan kita, dia tolong bayar.
Bukan tolong bayar, dia terus ambil. Dia cakap tu makanan kawan saya. Dia tolong ambil, tolong bayar sekali. So, dan itu bukan kawan kita guys. Kita masuklah kereta, kita balik. Okay. So, kita pulang dengan nasi goreng telur. Hari macam biasalah kita lalu lagi jalan ni guys. Jalan yang entah apa-apa ni. Liku dengan sunyi dengan segala benda je. Oi, mak kau meletup. Wah. Wah kau. Wah. Is that egg fried rice? Wah. Wah. Ini confirm laki tadi. Aduh. Masuk balik lah. I better drive slow and get home. I'll sort this in the morning. I can't deal with it now. I just want to eat my egg fried rice. Dia masih dengan dia punya ni. Okay, kita masuk kereta, kita kunci. Okay guys, selalunya bila orang buat macam ni, ini hanyalah trik untuk dia hentikan kereta. Lepas tu bila kita keluar, dia orang samun. Tapi ini bukan samun ni. Aku rasa macam ini lebih daripada sekadar samun ni. Ada orang tengah target kita lah guys. Tadi kan cashier tu cakap ada lelaki cakap dia kawan kita. Lepas tu dia tolong ambil nasi kan. Wah, scary. Tak, apa pasal kita seorang je yang berumah dekat sini ni? Aku tak faham. Memang tak ada orang lain ke? Keluar belah ni tak boleh apa? Tak boleh betul nak keluar belah ni. Masuk. Masuk. There's the food in the kitchen. Oh, aku macam tengok kenapa tiba-tiba ada pintu. Okay. Please answer the phone. Dorang call. Hello. It is the Chinese. Allahu Akbar. Apa lagi? We have a free bottle of beer for you. A free fortune cookie too. Please come and collect them. Free? Is this because of the mix-up? Yes, that's right. Please come and collect them. Waduh, dia cakap ada air dengan fortune cookies free untuk kita disebabkan kejadian tadi. They hung up. Weird. I could quickly go and pick up that free beer and fortune cookie. My egg fried rice would stay warm if I hurry. But should I? Tapi aku rasa patut ke pergi? Faham tak? Macam kelas stay? Adakah aku perlu repeat lagi kalau ini bukan ending yang betul? Okay, kita stay. Biar je. Benda free tu tak perlu pun. Takkanlah. Jap, mana dia tahu pula nombor phone kita? Mana ada kita pergi cakap dengan dia? Okay, so kita makan je. Okay. Wah, kita dapat ending. Slept safely, but at what cost? After finishing your egg fried rice, you went back to bed. As soon as your head hit the pillow, you fell into a deep, peaceful sleep. However, the next morning, you woke feeling haunted by your decision to turn down a free drink and fortune cookie due to a little fear and uneasiness. The memory of this seemingly poor choice caused you to live the rest of your life with an unshakable sensation of hollowness. The mental hang-up of ruining an otherwise nice meal meant you could never again fully enjoy the once delicious taste of egg fried rice. Okay. So kita tidur dengan tenang, dengan selamat. Tapi at what cost? Lepas kita settle kita punya nasi goreng telur, kita terus pergi tidur. And as soon as kita punya kepala hit the pillow, kita tidur dalam tidur yang sangat indah. Tapi
keesokan paginya kita bangun dengan rasa dihantui oleh kita punya keputusan yang kita tolak free drink and a fortune cookie. Okay, disebabkan kita takut dia tak selesai. Dan memori ni nampak, memory of this seemingly poor choice membuatkan kita macam tidak, kita dihantui rasa macam kalau tidak, bagusnya kalau aku ambil benda free tu, lepas tu kita enjoy nasi goreng telur. Over kan, macam hyperbola betul. Okay, so okay, macam ni. Ya, betul. Apa ni? Oh, ada lagi dua ending lah. Okay, so mari kita cari ending seterusnya. Kita akan balik lagi dekat sama ada kita perlu pergi ambil nasi goreng ataupun tidak. Okay, tunggu sekejap Okay guys, kita balik dekat depan phone. Tapi tadi waktu saya sepatutnya kita jawab phone, answer the call kan. Tapi saya biarkan phone tu berdering. Dan sekarang kita punya task berubah. Daripada answer the call menjadi eat your egg fried rice. So jom kita tengok kalau kita makan jadi apa. Okay. Adakah kita dapat kita dapat ending. A good night sleep. Your egg fried rice really hit the spot. After finishing it, you went to bed and fell straight asleep. The next morning, you felt more refreshed than ever and were inspired to leave a good review of the takeaway. Your review got them hundreds of customers, and they were so pleased that they asked you to star in a commercial for them. You became a local celebrity. And now, when you go to town, adoring fans always ask you to pose for pictures next to a large portion of egg fried rice. So, ternyata kita dapat satu ending. Okay. So, kita punya nasi goreng telur really hit the spot. So, after kita pergi tidur, kita terus terlelap. Dan keesokan paginya kita rasa lebih fresh daripada sebelum ni. Dan kita macam terfikir untuk meninggalkan good review of the takeaway. So, kita punya review ni dapat ratusan customer. Dan diorang sangat dan diorang sangat-sangat macam happy lah kan, bersyukur lah. Lepas tu diorang minta kita untuk jadi bintang komersial untuk diorang. So kita jadi local celebrity. Dan setiap kali kita pergi dekat town, lepas tu macam fans kita akan datang dekat kita untuk minta gambar bersebelahan dengan large portion of egg fried rice. Okay. So sebenarnya kita cari ending lain tadi, tapi rupanya kita dapat ending yang lain. So back to game dulu. Oh wow, kita sebenarnya ada lagi dua ending. Dua ending lagi yang kita tak dapat. Okay guys, terlalu kuat. Okay, kita masih ada dua ending. Tapi saya rasa macam cukup sampai di sini sahaja untuk dua ending ni. So mungkin saya mungkin saya rasa saya tak nak cari lagi dua ending kot. Sebab kita sepatutnya cari dua ending tadi dan daripada tadi pun memang ada dua ending yang terbuka dekat situ dan ada dua lagi ending yang tak terbuka. So sebab game ni kena ulang pada awal. Jadi dia macam agak susah. But it's okay, never mind. Okay guys, so I'm so sorry. You guys can go to another YouTube channel untuk tengok another ending ataupun all ending. And this is for my tip sajalah. So game ni menarik sebab dia ada banyak endings. Kita dah dapat berapa? 3, 4.
ending tadi, tapi yang terbuka hanya 2. So memang ada 2 main ending dekat sini yang kita perlu dapatkan. Maksudnya yang membuat achievement ending tu kita tak dapat. But it's okay. Kita pun agak kesuntukan waktu. So guys, itu saja untuk hari ni. And I give it a 5/5 sebab menarik. Jalan cerita dia menarik. Macam tak pernah orang buat cerita game pasal nasi goreng telur kan. So guys, kalau saya rajin, mungkin besok kita akan cari lagi 2 ending. Okay, so kita refresh dulu kita punya otak daripada kita punya nasi goreng ni sebelum tengyang-nyang dihantui nasi goreng. Okay, so guys, thank you for watching. And jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.